da li namaz kvari šminka na licu, isto nalakirani nokti i nakit kada ovi žene stavljaju. Ako žena uzmi abdesti poslije, ako ona šminka i šminka ne pokvari namaz, zato što ovo je prava koja pripada ženama, ali taj šminka ne smije da bude da se ona pokazuje drugi ljudi, da dođe na ulica i onda drugi gledaju, nego šminka to treba da bude za svog muža. U džamija kada se dolazi, onda se naravno treba da se dobro obuče, tijela treba bude čista, odjeće treba budu čiste, može da čovjek sredi sebe, ali ako stavi ovi razni boje na nokti, to ne se pokvari abdest, zato što je isto namaz. I, na primjer, kada čovjek uzmi abdest i poslije stavi tu, onda nema među taj boja i među nokta ne ostane nešto prašinu. I čak isto neko misli, poslije toga mora, kada se žena hoće da obnavlja abdest, mora da se čisti ovi nokti, ali to ne mora. Zato što ne bude nešto koja, na primjer, da bude nešto prljavšti, nešto ostane među nokata i među ovo boja. I zato ovo ne se pokvari namaz, ali kao sam rekao, ako žena je kod kuće, onda je druga stvar, ali ako ona dolazi na javno mjesto, onda ona ne smije da za takav način šminka da se povlači pažnji od drugih ljudi. To treba da se pazi.